board exam you have successfully cleared are not merely a test of your academic knowledge, but a reflection of your relations, perseverance, and ability to overcome the challenges. You have proven that with dedication and hard work, anything is achievable. However, as you embark on the next phase of your academic or professional pursuits, I urge you to remember that success is not just about achievement of high grades or marks, but about making a positive impact on the world around you. As you step into the wider world, equipped with knowledge and skill, remember the importance of your society, integrity, empathy, and compassion. Strive not only to excel in your chosen field, but also to be responsible citizen who contribute positively to society. Embrace every opportunity to learn, grow, and to evolve as individuals. And never shy away from the challenges, for they are stepping stone to your success. From UNACO School Maitram, a total 124 students have appeared this year's CBSE Class 10th board exam. And with our surprise, all have successfully passed the exam. Moreover, 16 students have got more than 90% marks, and 37 students got 81 to 89% marks. It's a record in itself. And one thing I have to mention, a student who has created the history in the area of UNACO school, she has scored 98.4%. Merely for 1 mark, she has not secured the state topper. So I want to congratulate you once again. Then, for UNACO School Chanura, this time a total of 148 students have appeared COSEM's higher secondary exam from science stream, and 30 students have appeared for arts stream. And all the 178 students have successfully achieved first division. It's a great honor for us. It is not the end. 4 students this year have got more than 90%. And 53 students have got 80 to 89%. It's a big achievement for us. Today, as we felicitate you for your accomplishment, remember to express gratitude to all those who have supported you along with your journey, your parents, your teachers, and you yourself done the good thing. Because it is the you who have made it happen. So once again, heartily congratulations to one and all of my student community. In conclusion, I want to remind you that the world is full of possibility waiting to be explored. Believe in yourself, stay true to your values, and never lose sight of your dreams. And finally, I want to announce one thing, that admission procedure for class 11 and college are open in UNACO School, Maitram and Khungman, and UNACO College.
Along with that, all the schemes, scholarships and free ship schemes are still now open. So I need your timely effort to get this opportunity this time, because you have achieved this. And last but not the least, I want to announce another thing, that this time, state topper of Manipur of CBSE, who has secured 98.6% with a total aggregate of 493, has already admitted in UNACO School, Khongman. And another student who is the second topper and the top marks getter in UNACO School with 98.4% with mere 1 marks, she has also admitted in UNACO School, Maitram. So once again, a big round of applause for all of them. And finally, I want to say, the door of UNACO is wide open for you. Give us the chance to grow your career, and as we are the excellent in education, so by having academia, health and discipline policy, let us give a chance to grow the future of your children. Thank you. Thank you, Principal Sir. And in the meantime, I request everyone to please make sure to keep your mobile phones or any electronic device on silent mode or on switch off mode. Thoromasida lakpiriba mayam pumnamakna isa isagi mobile phone sing adu silent mode natraga switch off mode ta thambinaba ningsingjari. Thank you. Now, I would like to request Sri N. Hemantu Kumar, Chief Editor, UNACO School, Sanura, then Maitram, Anigi Apunba Haitare, Amana, Koshem Makada, Council of Higher Secondary Education Manipur Makada, Loba, class 12 ki exam Haidopagi, Madugi, Esiversing Haitare. Adagi the dent, Maitramgi Oina, CBSE Gini, class 10 Amasung 12 ki Haidopagi. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡ ꯑꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯥꯡꯕꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MD ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯅꯤꯉꯣꯝ ꯏꯔꯥꯕꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒ ꯗꯥꯏꯁ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯁꯤꯡ ꯗꯦꯟ DGM ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯍꯦꯗꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯂꯛꯄ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯏꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯅꯨꯔꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯄꯜꯂꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯟꯖꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯩ ꯃꯔꯝ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇꯥꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯇꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ ꯁꯨꯝ ꯄꯟꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ माई खोंचत्सिदा परीक्षा एग्जाम से पास तौबगी सांग से 97.63 यवे अदो मसी मणिपुर की पुआरिदा आई अमुकन थोरकने थाजति हदक की पास तौबगी सांग ममांगदा अमुक्ता थोकिदे सिगुंबा थौदोक अमा
angakpa haibaduniko ado ngarang kainogi kosemgi chairman adi ngasai exam gi system hongdorpanani na hai ado anyway yam nungai pass tawbagi yam nungai ado singnaba mayam ama leitabadi nate ekoina ko takhagi system sida singnaba khara leibo ado akoina class 12 ka thaba 10 ka thaba sida ko 21% ka pass tawi 23% ka pass tawba yamada 33 ka pass tawsi yaman gre hayam matangdadi ngasagi mahiroi singse mana irambasi koigi oja singsina yaringi kakaga masi afaba satra orasu kaga kakpu yamngi kaga phangalaga maduda pass tawngi tawre tawdungi tu mange si leyebako hauski mirol sigi generation sigi kano lakpasina mahiroi singse yaringi pass tawlu marksi pibe aba piu pass tawlu angang singsi loi mangani langwak loi tukhrani fail oiragadi kaidore sahi ma mange lairaba imungda class 12 ta fail oiba angang do kamai tawni mathangda 12 thani tharoi khangdre imungi bakhogi arumba mayam jina nandraba ko check suba chapani khangde ama tawbani khangri tawrkanda laitam tu itana adu tuk thadabagi damakta yarngai pass tawlu haiba port amakhakse masi malemgi oiba system amada porkpana handakti yam pass tawre adubu angakpa mawongi pass kutaw amani masi aina ai angakpa dam phongdoi haitam ai angakpa phokdokse ado science ki se kogi oja su yauri maming lerba oja state su yauri ko sei da phami nungai tabama hai taragadi science topper kamai to gebo 20 topper ne bako 1 2 3 se 20 bhok lok thokpada punna satra mahiroi se 78 na 20 sida munne bako 20 da mari loba 21 da adu loba kano da 19 da suk loba kaina smai torga satra kayano har kanda 78% lepe position lepe sida government school amta yauti nungai tiamna mahiroi hungbudra kan nipan khangatpada government ki school ki mahiroi amata yaudi masi nungaiti ado kitang government na honaba ma tangai phadaba lei moisu maram mayam ma har kani ado moisu kan de dum hona jari ni ko ado honaba do kitanga ai hona haninge na ai sima thamjaki aduga atai mayam gi pandraga su khwaidagi yamna hoi position lobasi mayam khambiram gani new era na hoi thoba longi se masi mahiroi taraga taruk ni moida position yauris ko adagi diden harvard si tara mangani aduga comet su adu extra a su taramatoi lawi position se ko adu akhoi somna kanda sanura da amuk pusinjar kwanda UNACO school sanura se yam nauna likatpa school amane school si ataiga moiga khukchat manate asidi laira basu tamba yaba inakam basu tamba yaba aduga kamai toba oja singdi afama ka thajalaga thawaina akoina ngang semge na thajan be school amo oibane bako adu hadaksi position arts ta ama yawi then science ta ama yawi ai thagachai yam thagale masagi mayro sing thagachai aduga mama mapa oiba sing thagachai amasung moibu mi oina bu honabada oja sing logi ba thodang do aina madugi thagataba ngamde ai nungai ado akhoi di mahiroi leidana khotana pompu pusan baso akhoi tongom deba ko ataw deba ado mai torga mo yam phajana performance pirei yam nungai akhoi adum peli haitai ado exam ki matang si lakanda aina atai kano sut laksake UNACO school seda maitram khongban maitram si ahanba ai thaba ormdong malik last 10 ko ai thajaroi mayam thaja objecti o gano da cover da salai bakta advertise tawkudat mo biram gani magi percentage yam gwangi 98.4% ne mana phangi si satra si ngarang si aina khalle akhogi mahiroi sibu akhoi sibu pass to bui sang sibu kyam yam yaujano kamai to jano na khoi thirganda ma siba ka torame aduga 98.4% si yam wangi si atopa amana khonban gi se siso dum hayaram ge mana 96.8 phange my person yam wang lai phange aro state topper dagi
percentage kita ni handari se ko mak aman itang hakot taragadi UNACO school na topper oi haya bani state ki ado laibak thi bani hai tare na tagana den mi na madaw sum ni lo su yai ko sumai taw ahan ba tha bani akoi yam na ken to bi yai asa yam ui tungi yam no ui aduga afaba school amane se akoi khudam oina mayam do utlabani UNACO school da nasa sing mahi taman bada Manipur da mahi taman bada mangoi da school ne se sin khudam oina koi no me noi mayam do utli ne aduna sida sunate mayam jeng biu ko akoi ki kaino sida 96.8% chapa ama to mayam yawi then adagidi 90 gi mathak satra mayam ama phang mayam yawi ahan ba tha bada sigi stage si yore ne ba ko mathak da kamai tawni mathang si class 12 se class 12 ki si then hadak ki magwangi ko mathang jo dum id star ki topor or kaner khale afaba ngang yawi khoi khange ba ko aduna moi mayam se oja mayam sina yam kan honai oja sing si yam na line lobirunu yam wan hona bani adagidi kadore school ki management school authority se masina moise minute kangdu makai adam senarga yengaga oja sing na moi kamai like takpiri like tambi bagi mo matau kamai tawri malem dana kamai tawi Manipur da kwai dagi phaba oja kaya lei kamai tawgi gaisi akhoi masi nainara kanda oja si matam gi class fi dana khotna tor mathau hafna torga mairui sing si sem na bagi lambi yalene aduna mama mapa ba sing sina hoje ai tenjara bada tang tenjage bako class 10 pass to mayam class 12 to atopa da sapagi kana ba lekte UNACO school da tabiu ko somna kanda maitan ba tamge su yai then adagidi khongolobra tamge su ka su kai de yai adagidi 12 pass to mayam sing se 12 pass to sing si mayam yang biro handak si kanugi NEET ki exam thare ko NEET ki exam tha pasida class 12 ki exam si haiduk tingai da NEET ki exam na hale ado marks si phajana phangam da taragadi subject hom da moi si 45 mark la kanu oram ganen khale khan bada adu gido 55 la kanu adu yogdagadi moi si NEET pass tor su yade ba ko aduna hojiti kamai tawre paikha exam haidu e akoi su kanu se NEET se phajana adum tabigra bani satra khara soidam ki medical line da sangna bagi kudung saba ai lakane na khale ai sui khalakane na khale apam satra mayam yawe ko sidam aduna satra mayam hai tamim mayam se angang mayam sing sigi apamba munne yengbiu mama mapa na purga satkanu mama mapa na angang sing se doctor oheningi engineer oheningi or na tagana adu oheningi ada oheningi IS oheningi na muino humba sakanu mui apamba labi da saralu culture tong mamina culture chachno ko adagidi sipai winning mamina sipai ujesno sigma makal makal gi labi oira ga su kamai tore UNACO school da leriba tamiba ngang sing sidi sipai masa ohin gano ko ohin na ba mi na salam kot pa yaba ohin na ba ko leipak sigi masak nai ba mi ohin na ba hona choda se bak mem ko ako su madugi wakhalon du pina na aba pir na honari ne ba ko simai leibo aduna medical line se akhoi Manipur gi oina yam ngawi medical se ko medical da ngaw bu da gi ngasi akhoi na putha hori je Manipur gi khunai na putha hori ba Manipur khunai na ngasi idai pak kan bangam dri se medical da ngaw rub dei ni ko mayam khangbiu ko medical da ngaw biu Manipur lupkan nong nong lupkan ana medical doctors tagi hena saw le ta dong khalle thaina matam le ram le ko akhoi gi ipu su bihari ko we ko kari gi no haraga bihari ko se kai no ganda bihari masa singi matam du yam singba aduna bihari ko bo sine tawram sing aduna matam du da khoi angang ngong dagi hek nang kai dog no hakanda ima ipa na kai jang nang di doctor tam gada di doctor tamu siak ne ko aina doctor tam tar ga di aina se wangang si doctor ngang wangang thanggadra angang lising abagi mamangda or miya mamangda aina lepaga aina natraga phammaga TV discussion da ngang jingje ai doctor or ma ngang moy ko aduna sigi posting je aduna mama mapa oi sing na massaging je makaram bal line da pam ge se mun na yeng biyo magi kenu se kamai to ge yeng biyo ko aduna ngasagi doctor gi line da mayam yam pam banina apam ba thungan bai si khoi gi sui thau ni aduna khoi di class 9 dagi NEET ki class se adum
matek hapaga dum salabane ba 10 da hape 11 da hape 12 prekha tharam dai su phajana tawre ko hadak tagi amu kamai tawre noi mayam college karadna college ka bada UNACO college hangi ko mayam college hangi ko private college ni sing da so afa college lai private ki ko tampak tadi akhu gi sidagi hena UNACO college tagi hena papa college ma ai private su leite adu government so ai leram do mande manipur government ki se moi se kitang yeng chen ba wale aduna sum tam tam sum luk thabagi mami matai adu miyam na di yam nungsi yam tam haningi ko adu pota di like tam bagi mai khongchat tadi yam wale sin nungai te ko asisi phajanu akhoi ju phana badum phone jage bako sima leiba aduna UNACO college tam kam da noigi nit se adum masi integrated course hoina handak tagi hakane aduna noina handak sida nit khalautre niti pamjaba khalautre na khalaga noi wagano college da ming chalo UNACO college da ming chalo adu kedore noi gi damakta tokhaina hoi nit se noi class sigi twana ma tawne hakane si khudong saba ma noi da pi adu athaba khuding khanbadi nate ko IS taraga ma thoirak thawa mi anu khandaba dum yawi nit se dum kullak thaba so dum yai kuthar tha tam thanim ga thaw ko adu moida sahi di sum mang ba yada bani na college di like tam da yadi aduna yaringe college se UNACO college da adum chambiu sel su kasam yam da bani then afaba oja mayam yaw bani maming lei bani government ki di lari yam na tammi khangde tamde khangde yam tawi akhoi di like tam da yadi ado mayam mama mapa obising se ano bula ko na telu khangbiram gani hoi Sunday ho class tawi ko mayam Sunday ho class taw bani kari gi no har ka da angang sing se mang taren akhoi khatla ka da tawbne do mama mapa di kaya cooperation pining di Sunday taw se kari gi no khangde ado khara piba dum summene khali like ti kamai tawre yengsi akhoi gi da awa ang sai awa do ai ani du pusinjarage bako ani maksi ka ga pallabani na ai awa sem pusinjarke handaki se akhoi gi khwai tagi laibak thiba exam ama oi kamaina oi ge hai kanda angang sing si larik thina takpi tambi base tawhidi akhoi gi dang khar tammi ko akhoi gi yam han tammi singkhong singya da then adagi hojiki oriba system jina maram oiraga mahirui sing se khul ngak pani hena lumna lawe aduda sikamai tore sina maram oirkanda tha kayano hojbu loide dana kam kada loido no si khangdri ko loibadi matam khardi sangini maram di karino harakanda lal loina si khoi honadri ba lal loina ba honadri lan ngamna ba param khoi porum ya le ba ko mai paoi da lan tham ama akhoi na ngasi soknari kuki singna soknari mai paoi da lan ngakani ko tawri singe mai tai chu paoi kuki chu paoi hanari kana hanari moi masan hanari ko manipur da leiba masan hanari ni ko anga ngam kanari ni ko ado akhoi nong gi madugi saitheng phangani ngasi kadore manipur da entrepreneur amata lephangamoi ngasagi awaba mayam karmai ware lan thoe kadore lojing loya da leiba mayam mayum da leya dar na sele natra mori dagi angang ani UNACO school khongmangi kainu rutame boarding da lei adu kadore lagi makha tam ngam kitem nginai tam kitebo ko suma pot dei aduna angang mayam ji lari thai tambi gi de ko tapi gi de UNACO school di maximum tambi gi siport sima number 1 number 2 ngasai gi akhoi gi larik tambane na akhoi gi tamam dai sida ba ko engasi di larik tam yad boi ninge ba aduga curfew thamjali tham gi ba curfew sina ba gyan ta de Imphal East thamme West kom thu e mai di ke dore mai tam mai ru sing du di ke dore west thai kamai tawna paira lakar mayum dage sine ba ko lenga ki adugumba sindok sinjin se masida khoi se param ji me man ta da ba Imphal East na kom thu e ko no se khoi gi school college si mai ru sing ka ba yani kom thu e aduga west na kom thok ti sine ko sigba mayam ama adagi di lam dai nga ta du da curfew thamjale na maroma sumai tawdana leita ba phangda mawong amada angang khaina exam thaki aduna manipur da handak phangai ba marks yam wangi thagat ni moina tawriba moida leigiba tension mayam moida pigiba pressure mayam adugi martu da exam thadana yam naga mark phangai ba UNACO school naga mayam dagi mako ka thongna lai sing se yam thagani
mama mapagi honaman oja singi honaman amasung mairoi gi honaman se mangoi nongma nakhoina ne ko leipak sidi asau mi am oiraga akhoi gumna sain lepaga nakhorei bangang mayam singche masi sembagi thodang se nusu nongma lorkeni admaina oibang ngambo oibiyona ai haini aroiba ofam amtang thamjaram ge ko matam ji kitang bi sange do waru ya ko ai kano tamjage ai gi school na phai hai ba nate ko wari mate amtang ai lijaram ge yam sang di liroi wari si apauba technical kanogi college ama khaki kanogi mai professor mayam jingje kanoda mapanda sanna bagi damakta waja mayam si kunthra ni phumuksi aeroplane manungda moji tongaga phammaga aeroplane ji paiba ngai leijani da aeroplane ji pairam dai sida crew member na lauthore bako ngasi waja mayam kai khumna jarba waja mayam professor mayam sida lengchen bire tungbire ado mayam na tonga paido ba aeroplane se nakhoigi noina tapi tambiri ba waja mayam singdo college dugi waja mayam gano satra mayam haba mairoi mayam to na sagi bani na hai bako madai di arba phamba professor mayam to mathang mathang sum kumdar chen gre bako aeroplane du kumdar gre bako kumdar gre adagi di principal du kumdar di ada crew member ama sangjal laga hange oja mayam loi kumdar gre oja na kari kumdar di no hai bako mana hai aigi satra aigi mairoi singse aina moida thajaba thami ana aina tongdo aeroplane se moina sabo odi start hauroyen ado akoi UNACO school di madugi martuda akoi mairoi singdudi unfair means amta tahundana ngasi position de phunba ngamine ko thajai mayam thajabiyo akoi na nakoi angang sing manghaloi ko aduna makha tan sathabiyo class 12 pass to sing na college ming chanbiyo 11 pass to su honggano tambiyo makha tan tambiyo noi mayam singi nasana su sing den angang semagi thodang se UNACO authority sin ko akoi logjage dang si ofum sidang hajaraga mayam dagi kaina ya tang nijari Thank you, sir. Now I would like to request our chairman, sir, Sri Ningobam Mirabanta Singh, to please address today's gathering. Good morning. Ngasigi yam hatu nasinba akogi program haba tare. Akogi class 10 amadi class 12 UNACO school maitramu di sanuragi pass toroba satra singbo akogi okpagi thoram felicite to program asida lengbi reiba akogi satra sing adagi kai khuruje parents sing adagi oja sing marone school ki principal adagi akoi sanaleba ki editor adagi akoi oja mayam puno masakang oja sesu lai puno mapu kai khunu sari taram nu uksari adu ayu mang dangang bira makoi principal amadi akogi sanaleba ki editor da tonga phum mayam thambirame adu ngasidi ayam ba nungai phum do kuno mini celebrate to kuno mini amadu akoi satra sing ne icha sing ne wan hona ba do mahi cha ba no mini ngasidi nungai buari ona ayam ba sarasi ngasidi aduna hadaki chai si akogi Sanura school ki ihan hanba science ki thaba parikhani masidi da koi position at least angang yam thaba nate adu position ama yawbo ngame aduga arts ki onadi mamang chai da su thai handak su thai mamang chai da position ahum yawi handak position ama yawi akoi mai pa kune na khali aduga UNACO school maitram gi na akoi si class 10 da handak chai sida ani subani mamang chai thagre adu akoi ki class 10 da phangi ba result si akoi entire UNACO school na 2016 dagi 15-16 tharak parikha da khwai dagi phajaba result se akoi UNACO school maitram na class 10 da phangi akoi gi satra si mana akoi gi maitram gi akoi na pass tari ba si ma akoi 98.4 chatna ma si akoi gi school gi ona di mana topper oire adu hujik phagbi akoi na phangba pauda mangon dagi henba satra ma akoi Ramkrishna mission dagi leina phangi akoi na phangba pauda mana 98.6 alaga mangon dagi mark ama hen mani mana 493
2 फंगबदा अमदुना 93 फंगबा ने को मार्क अमखक माने हेनबनी अदुमाय तौदना अखोई मणिपुर की ओना अखोई हुजिक फगी फंग पाउददी अखोई क्लास 10 ददी यूनाको स्कूल मैत्रमना अखोई छात्री सिना अखोई फर्स्ट अखोई सेकेंड तारेना अखोइना खंग पाउद लई मसी सब्जेक्ट टू करेक्शन अदु लोइनना हंदक यूनाको स्कूल की मैत्रमदा 96 की मथक छात्र छात्र अहुम मरी मंगा यावी मसी ख्वाइदगी फजबा अखोई अखोई हंदक चाहिए एकेडमिक रिपोर्ट ने अबुदुग ख्वाइदगी फजबा यूनाको लाकपदगी एसएमए नि सिगलुनना अखोई सेंटर से अखोई अखोई शिशु निस्तादा ताबनी यामना ममिंग लेबे स्कूल अमदा ताब सेंटर नि अखोई छात्रसिंग अदुई मति पुक्सेन सेंगना होनबा छात्रनि हाजे याक थमजगे अदुलनना मसिगी माई पाकपगी पुरमकी क्रेडिट से मरु होइना अखोई छात्रसिंग द पिनिंगी नखोइना कन्न होनबदुना नसी नखोइ सि फंगमनी अदुलनना नखोइगी पेरेंट्सिंग मखोइगी सपोर्ट यावदना सि फंगबे यारोय अमदी स्कूल की मैनेजमेंट अमदी ओजासिंग पुन्न होनबदगी सि फंगमनी अदु अहान क्रेडिट ते एदी छात्रसिंग द पिनिंगी मदी ओजाना फना होनरासु इमा इपान फनायाम हायरासु छात्र अइना पागदबा अइना पाद्रगदी कदौनुंदा मार्क फंगबे यारोय अदुना क्रेडिट सि आइदी छात्रसिंग द पिनिंगी अदु लोइनना मसी क्लास 10 अमदी 12 ता मार्क वांगना फंगबा पास तौबसिना अरोइबदि नते तुंग होनगदब याम लैरी अदु लोइनना अखोई मैत्रमगी ओनसु अखोई 100% लोइ पास तौखरे अदुगा अखोई चनुरा स्कूल की ओनसु होल 100% लोइ पास तौखरे अदु चनुरा स्कूल की लोइना अबव 60% लोइना पास तौखरे सि याम चाउबे एसिमेनी अदु अखोई ममांगदा प्री बोर्ड एग्जाम अना अहुम मरिक तौवी अखोई बोर्ड के एग्जाम से थाद्रिङैदा मदुदा सब्जेक्ट खर सोनबा आंगांग यावी छात्र खर यावी नोजु खंगनी मदुदा ओजासिंग चै चैदना होनदब यारो सि पादब यारो स्पेशल क्लास तौदना स्पेशल कोचिंग तौदना ओजा कैन मॉनिटरिंग तौबदुगी अदुगी महै न ngasi छात्र म्याम लोइना पास तौरिने अमदि नोज इहान हामैगा थाबदा लोइ लानब नतेब छात्र खरदी सब्जेक्ट खरदा दुम खर सोनबा यावेब अदो कोन प्री बोर्ड एग्जाम अनिरक अहुमलक तौबदगी असोय म्याम फुगखिबदै ngasi दी लोइना पास तौग्रे दिस इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट अखोई ख्वाइदि नुंगाइब नुमितनि छात्र मयाम गिजु अखोई स्कूल गिजु असि हाक मयामदा सिमा थमजगे अदु ngangai अखोइना ओजासिंगना सैगिबा ngangiba स्कूल अथोरिटीना ngangiba यूनिफॉर्म सेथै फाबा क्लास स्कूल लाक्तबगी चैबा लाइक परीक्षा मार्क वाम फंगदुई ngangu मयामदो अदुई ngangiba मयामदो ngasi di सावरनुको हा अखोई जी खरा चैबनी खरा ngangbani को यूनाको स्कूल से ओजासिंग ngangningदना ngangbदि अखोइना ngangu हाइनि अखोइना ngangu चैयोना छात्रसिंग जे अफमी होइनबदा अदु याउदबा यादे नखोइना अपाम लोइ तोहनबे यादेबा नखोइना पामबदि मोबाइल सानबा कोइबा चटपा दुनेबको अदु यादबगिनेबा अखोइना नोइदा ngangi मैमसे मार्क वांग फंगनबा परीक्षा फेल होइदनबा माइ पाकनबा फर्स्ट डिवीजन पास तौनबनेबा नोइदा ngangi जे अदुना ओजा मैमना nganगिबा चैगि मैमदो काउथो ngasi कईनोदा नखोइसी अफमी ओइनबा मदु तंगाइ फदना nganगदबा यादबनेबा को नो हे पास तौ चखरदि ngangaरोयबको हयें थेंनबदा नो निंगसंगकनी खोइ ओजाना nganगिबा चैगि मैमदो अदुना खोइसी सी योरपनेना अदुना मसी नुंगाइतबा मैम अखोइगी एडिटरना थबिरमे हंदकी चहीदा मेगी 3 दगी ममांगी चहीदै चही चुपना अखोइ मणिपुरदा पामदबा थोदो मैम थोकपसिदा अखोइ लैतादबा सिचुएशन जिना इरांगजना मरम ओइदना क्लास तौबा याखिदबा खुदकता सुटी थाजलकपा कर्फ्यू तौसलकपा क्लास तौरगा तंखाइ चलकपदा पुंग 12 12 कर्फ्यू लौसलकपा अदुना सुटी जी खुदक थादोकपा अदुगुम्बा मयाम अमा थेंनाग्रे लाइरिक तौनिंग तौबा याखिदबा तंगाइ फद सुटी हेमंदना संडेदा क्लास तौबा यावखरे केम तौरो तौबा यावखरे मतु नोइ लोइ खंगदुनी अदु ममांगी चहीजी ख्वाइदगी अखोइदा चरक चहिंगनबा अखोइ सोसाइटी पुनम मणिपुर पुनमकिन अखोइ गतनते पुनम मसिना छात्रसिंग अचौब चैथेंग फंगी चैथेंग फंगगसु होनदब यादे छात्र की कैरियर मांगब यादे सही मांगब यादे मत मांगब यादे अखोइसु याम कन्न होनरगा अखोइ स्कूल की स्टाफ सिंग ओजासिंग अखोइ होनगी छात्र लाक्त्रगसु अखोइदि स्कूल कादब यादे कईनो नखोइदा होम एसाइनमेंट पिरइबने अखोइ ओजा मयाम होम विजिट चललिबनी अदुगा हंदमुक्ति नामुगा खेनै कोविड मतमददि अखोइ ऑनलाइन दा तौरगा लाइक तापे क्लास तौबे हंदकी इरांगदुदि स्कूल सुटी इंटरनेट डाउन तौबनिना ऑनलाइन क्लास यादे पाउखोनबा याम वायबा अदुन मरम ओइदना अखोइ ओजासिंगदा अखोइ आंसर सिसे अखोइना लाइक ताकदब अखोइ क्लास की नोट मैम जी तौथोगा नोट से अखोइना चे सेमदोगा जेरोक्स कापगा छात्र मिउना थिनबा येनबा यावरिबने अदु कइनो नखोइदा एकेडमिक स्टडी दा पूरा मंगनतसु खरा गक्तोरसु सपोर्ट तौनबा पूरा लेप्तनबा आइना अखोइना तौहनबने अदु लोन मदुदगी अमुगोइ परीक्षा का तौरइबने अदु करिगिनो दा अखोइना पथान बया दे छात्र मै केरिया चही मा लाइक तंगदबदुदा थामखाय मा थामन नत्र थानि मांगिबाजे याम चाव अहोबनि फुकट पंगमोय
अदु खंगदने अखोइना जेरोक्स तौरगा अखोगी नोट मैम से छात्र मी थिलीबा परीक्षा तौरी मैम दो अदु पुनमक्तो ngasi नखोइना पास सिगी पास परसेंटेज यौनब सुमाइना मार्क वांगना फंगनबने मखोइना होनदिदो अदु ngasi दे अखोइ याम नुंगाइ कहीं अखोइना होनजगिबा खरा दो ngasi दे अखोइ महि चारें खले लाइबा एकेडमिक रिजल्ट सिना अखोइना याम कन्ना इरांग मक्तो होनगिबदो अखोइ ओजासिंग स्टाफ सिंग ऑल स्कूल मैनेजमेंट यावना होनगिबा विद द gracious support from the parent adu ai ngasi di mhai chare haijage masi yam nungaiba numini aduna ne khoi ne ngasi yam thuna program ma silak hon pang thoi basi sima ade khoi oja jin home visit mayam sat ke khoi adu lona na khoi pti parent teacher interaction chahi am da to bani madu mayam lakpi gi mayam parent mayam khangbi rangani adu lona na khoi mamang da ge hodok ki ba chairman's club aina ngasi position lepi ba amadi khoi 90 above da changi phangi ba satra che ayam ba khoi chairman club ki member ngak ta ni चुमे को चेयरमैन क्लब है कोई छात्र लाइक है वांग कंगलगा सेम क्लब अम लई मेंबर गातनी तो सिद फमी सिजु मा अखोगी आर्ट्स की पोजिशन लेप प्रेम से माजु मेंबर नि आइना मस खंगबा गांग मैम यावरि 90 हेन सिंजे आया मस चेयरमैन क्लब की मेंबर गातनी मसी अखोई तोंगान मोय मीटिंग तोर तोर गौरी नोय अवार पा कई लेगे हायो नोगी नो प्रॉब्लम कई नुगाइतब कई कई कमाय सेमदोक से मोय द खोना ताना ताना आइगा सुयम उनगिबने अदु लोइनना तोंगान ममा खोय हंदक तौगी अखोगी अखोगी स्टडी प्लान है ना छात्र खुदिमक की प्लानिंग अमा तौनी स्टडी प्लान है ना टॉपर मैम स्टडी प्लान सेमली अदुगु लोइना छात्र खुदिमक स्टडी प्लान सेमगदबने अइना कमानी जुमदा लाइक पागदगे हेजे कमाइना करी के सब्जेक्ट नुमी क्या नि पाने पुंग क्या दे पाने पारोइदगे है मसी स्टडी प्लान है तौली लाइक पा मतम दा खोगी मागी अखो स्टडी लिपि मतम दा ओजासिंग मॉनिटर तौन थ्रू अखोगी मोबाइल दा अखोई नेट मॉनिटर तौ फोटो थागल लो लाइक पाई पाते चेक तौर स्टडी प्लान स्टडी प्लान पाब गम्ब्रा अदो हंदक की ग्रेट अचीवमेंट से सोइदनमकी अखोई स्टडी प्लान दुगी खरा मही खरा चाब्राइन कलिको चुमिको अखोई स्टडी प्लान तौगिबदो अदो मसा मसाना प्लान तौबा पुंसी दा हान बोइना तवलमनि छात्र सिंजे मसा मसाना आइने लाइक कमाय पागद प्लानिंग तौन स्टडी प्लान तौगिबदो याम सौबो अचीवमेंट ने कल्ली अदो लोइना अखोई मदुगु लोइना प्लान गु लोइना मॉनिटरिंग तौगी अदो लोइना हंदक अखोई पोजिशन लेपसिदा 90 बक फंगबदा अखोई हॉस्टेलर छात्र मयाम सु यावे अदो अखोई वार्डन सिंगना याम कन होनगिबा अदुगु लोइना अखोई स्कूल दा अखोई ओजा सिंगना कोचिंग तौगिबदगे अखोई मरतगे अखोई हॉस्टेल मरतगे जो अखोई 90 बक फंग पोजिशन लेप छात्र मयाम यावी मसु ग्रेट अचीवमेंट नि थमजगे अदुगा ngasi पास तौरिबा 10 नि 12 पास तौबा छात्र सिंगसे मसी कनागुम खरना अखोई यूनाको स्कूल दम तमगनी कॉलेज तमगनी कनागुम खरना अतोबा स्कूल तमगिबे कनागुम खरना मणिपुर मपाल चके तमगिबजु याय अदुना खोइन सखरगजु तमगरगजु नखोई पुंसी द मही चाबो यो अफबो ओयो अदु मफम गुदिमत अदु अखोइन नोइद तमबिगिबा चही 5 लाइक तमको जावनि चही अमिदं तमको जावनि यूनाको स्कूल सिंगदुदि कावगनु तुंगदा अखोई पोट नोइद अहुंगा खाइबनी अमना अखोई स्कूल अमो ओइबनिना मदु एकाडेमिक ते एम्फेसिस पे देयादि अदुना अखोइना हाइबसि मरोइना एकाडेमिक हाइबमगा हेल्थ हाइबंगा डिसिप्लिन हाइबंगा अहुमसी थानबा यादेन अखोई अहुमकसे अखोई योसबि मखों हुंगुमनि अखोई लाइरिकसु हैगदबनि हक्सांगसु फगदबनि थक्सी खासीसु गांग चगदबनि हक्सांग फत्रगदि लाइरिक हैरगसु अइना तौनिंगिबा थबक अम तौबो ngमोय अमदि पुंसीदा तुंगदा लाइरिकसु फरओय हक्सांग फत्रगदि अदुगा हक्सांग फरसु लाइरिक हैरसु थक्सी खासी डिसिप्लिन याउद्रगदि पुंसीदा माइ पाको मी ओइबा यारोय ngasi gak makra wang na phangi bidi yani ba mi am ore kan da career do haye thabak tor kuma tamda office sanabam khangoi amadi society da samaj da sana ba yado mi ore kan ba ahum je masi na koi kawgonu ai gi nusi da satra sing school je chakra ga ju ahum je punsi da kadong da kawgonu ahum ji gu loina na chatla ba nang hayeng lairik si lo tamba lo matung da di nangi thabak ina lakane ba thabak su faraba nasa su faraba थक्सी गासी डिसिप्लिन चने बथा ngang चलगदि नंग नंग तौरु वफम दो नोइ लोइ माइ पाकने आइदर प्राइवेट थबक तौगेरा गवर्नमेंट थबक तौगेरा नसागी लनाइ थबक तौगेरा अहुमक फब मिसे पुंसी लोइ माइ पाकने अदुनि बखोइ ngasi नोइ द सेम पामिस इशौ द थबक तौरगने इथौ द पुनिंग चंगबा अदुगा हक्चांग नादेतना लैबा अमदि थक्सी कासी डिसिप्लिन चने पथा ऑफिस की अमदि ऑर्गेनाइजेशन चने पथा ngang चतपा अमदि सोसाइटी की चने पथा नीति नियम से ngang चतपसे मसी अफमी ओइना खुदमने अदु वाही अहुम से असी कोइ मसी कावगनु ngasi जे कोइ ख्वाइदगी थुन सिनबा प्रोग्राम नि सेलिब्रेशन यान थुन तौबा करिगिनो गदि परीक्षा हाइदो अमना ngang खरा मपान चखरने मपान चखरकांदा कोइना फेलिसिटेट तौबो फंगदबा सेलिब्रेट तौबो ngमदब कोइ याम नुगाइतेन अदु मपान सत्रिङैदा खुदक तौरसेना ख्वाइदगी थुन सिनबा यामना तेनबा मतमदा सिनबा प्रोग्राम नि अदु प्रोग्राम से याम थुन सिनबनिना अवार अपा चिथबा अदुम लेरंगनी अदु याम नुगाइजबदि अचिनबा मयाम लेरगसु कोइ पेरेंट्स सिंग ना ngasi
khoi office ki chuti nate holiday natraga jo khoi lepsala bani mandi holiday du ngai ba Sunday ngai ba da angang khara di cha khara madi ma pan cha khra ne madu khoi sa sa si uno phang do khoi nungai te na chuti natra jo khoi je dum tawra bani khoi ngasi ji program che khoi school gi class 9 10 de khoi chuti thara bani 9 10 11 12 se mandi oja sing ji sa sa ji uno phang na ba roi boy aduna mapan cha ki bo ju tatringi dong dong felicit to hoge chakhang mai khang khoi gi kaina gi aroi bo nong tang uno hong na ba na khoi program ji sin bani adu yam nungai je chuti na ta bani mi ju parent me amna tawa yaw lakpi ba je isa gi damakta adu parent thwa yaw dra ga angang ju pharoi ko adu parent na thwa yaw bo jin ju khange adu mapan satring da khudak da tawro chena khwaidagi thuna sinba yamna tenba matam da sinba program ni adu program si yam thuna sinbani na award apa chitha ba adum leirongani adu yam nungai jabadi achinba mayam lare ka ju khoi parents jing na ngasi ji khoi office ki chuti nate holiday natraga jo khoi lepsala bani mandi holiday du ngai ba Sunday ngai ba da angang khara di cha khara madi mapan cha khra ne madu khoi sa sa ji uno phang do khoi nungai te na chuti natra jo khoi je dum tawra bani khoi ngasi ji program che khoi school gi class 9 10 de khoi chuti thara ni 9 10 11 12 se mamdi oja sing ji sa ji uno phang na ba roi boy aduna mapan cha ki bo ju tatringi dong dong felicit to hoge chakhang mai khang khoi gi kaina gi aroi bo nong tang uno hong na ba na khoi program ji sin bani adu yam nungai je chuti na ta ba mi ju parent me amna tawa yaw lakpi ba je isa gi damakta adu parent thwa yaw dra ga angang ju pharoi ko adu parent na thwa yaw bo jin ju khange khoi at least khoi cha sing ja pho mi ogani tung da suana ngasi thwa yaw lu suana tung da su hojik class 10 nam 12 pass to aroi bu nate makatan hona gadab lai adu su support to you adu ngasi sinba sida yam thuna sinbagi award pa sitho mayam leiram ngani kitang phaja wat pa adu puna makti madu nungai phong do bu celebrate to bun madu kokthong winner si adu ga ngasi akhoi satra singna noi takpi tambirak pa chahi yam takpi ro oja sing ngasi di thengnare akhoi school da makata na tambu yawgani tamdabu yawgani panchak yawgani adu oja sing ga ju thaina awa nungai amadi oja sing ngang hiba chai hiba phu hiba wara khiba mayam do madu puna madu loi kok thong raga nungai phongdu pagi mikup ni haiba che adu gi damakta ngasi program si phangthok pani haiba che ai mi mayam thamjage masing loina na program si tension lage ai gi de sida loi chalage adu mayam si ko felicit to bogi chhatra mayam program lai ribani na thank you very much. Thank you, sir. Now it is time to felicitate the achievers of Class 12 Higher Secondary Examination conducted by the Council of Higher Secondary Education Manipur. We'll first felicitate the students of art stream. Students are requested to make entry from the right side of the stage and exit towards the left. Maraktatna parents singi mapanda tharamasi loiba pawudang laibinaba nolokna hangatchari. To do the honor of felicitating the students of art stream, I would like to request Sir Siamchan, DGM UNACO School. First to start with, we start with the students who secure 60% to 69%. The first student is Priyanka Takhelambam, followed by Mutum Adi Singh. Please be on the stage. Priyanka Takhelambam, Mutum Adi Singh. And now we have students securing 70% to 79%. Loitom Berorika Devi, Potsangbam Brizit, Scientist Tauram, Ailas Maisnam, Naurem Joykumar Singh, and Mangang Konsam Murin. These are the students who secure 70 to 79%. Please be on the stage, students. A round of applause for the student achievers here. Angang sing sibu pungning thogat piboy na mayam dagi ahobo ko ba amanizari. After this, we have students who achieve 80 to 89%.
First, we have Thongam Robinson Singh, Laifapam Langlen Devi, Yenkom Alice, Sepune Daniel, Latika Ketrimayum, Victoria Haubam, Athokpam Tanuja Devi, Sonalika Asem, Susmika Akoizam, Hentoi Kwenazam, and Okram Thaza. These are the students who secure 80 to 89%. They are indeed proud achievers of UNACO School Chanura. Following, we would like to call upon the stage the students of science stream, the achievers who have achieved 60 to 69%. I would like to call upon on the stage Alexander Naroibam, Hobson Abuzam, Siddharth Laishangthem, Oinam Benjamin, Toitoiba Thonauzam, and Malangwanba Morengzam. I would like to call on the stage Alexander Naroibam, Hobson Abuzam, Siddharth Laishangthem, Oinam Benjamin, Toitoiba Thonauzam, and Malangwanba Morengzam. These are the students who have achieved 60 to 69%. A round of applause for the students achievers. Thank you, sir. Now I would like to request Ma'am Gitarani, Principal UNACO School, Kongman, to felicitate the students achievers securing 70 to 79% in the science stream. First, we have Likmabam Bebika Chanu, next Susma Sapam, Thangjam Tanya Devi, Yumnam Payal Devi, please be on the stage. Maibam Tanuja Devi, Lemapokpom Julia Devi, Wahengbam Asapiari Devi, Malangwanba Hong Sangbam, Oinam Rahul Sen, Risikanta Wahengbam. I repeat, Likmabam Bebeka Chanu, Susma Sapam, Thangjam Tanya Devi, Yumnam Payal Devi, Maibam Tanuja, Lemapokpom Julia Devi, Wahengbam Asapiari Devi, Malangwanba Hong Sangbam, Oinam Rahul Sen Meitei, Risikanta Wahengbam, Lorembam Rohit Singh, Konthozam Losing, Mutum Lanjenbi Chanu, Zinendra Irengbam, Kamai Pauzagai Kabui, Chirainung Asem, Laishram Sylvia Devi, Laishram Kaku, and Hansing Oinam. Ahubo kubagna angang sing sibu pungning thogapiu. After Hansing Oinam, we have Vidyasagar Chongtham, Demson Raskumar, Krishnam Ken Ningthoza, Naurem Rogalson, Chanambam Rania Devi, Srinivas Moirangtem. Waikom Toishana Chanu, Namarakpam Indravir Singh, Oinam Lamnganbi Devi, Devshan Ketrimayum, Koizam Vikas Singh, Luhen Balongjam, Taiwan Pukrambam, Lisham Hemeshwari Devi, Hoiram Rahul Singh, Ngangom Asharani Devi, Namoizam Abinash Singh, Mayangbam Serena Devi,
Mongzam Shamikanta Singh, and Athokpam Ichantombi. These are the students securing 70 to 79%. Most of them secure letter marks in more than one subject. A round of applause, a very big round of applause for the students' achievers. Thank you, ma'am. Next, I would like to request Sir Apurva Sundardas, Principal UNACO School, Maitram, to do the honor of felicitating students securing 70 to 79%. Now we have Namoizam Elena Devi, Ningthozam Rani Devi, Linthoi Thangzam, Olivia Lorembam, Maimom Asazit Meitei, Thingbaizam Priyanka Devi, Komdram Nishan Singh, Rajkumar Borsana Singh, Naurem Binod Singh, Kumantam Nicholas Singh, Watsangam Boris, Tokchom Albina Chanu, Nganthoi Balaishram, Asis Chanambam, and Marangtam Maria Devi. Please be on the stage, students. Namoizam Elena Devi, Ningthozam Rani Devi, Linthoi Thangzam, Olivia Lorembam, Maimom Asajit Meitei, Thingbaizam Priyanka Devi, Komdram Nishan Singh, Rajkumar Borsana Singh, Naurem Binod Singh, Kumantam Nicholas Singh, Watsangam Boris Singh, Tokchom Albina Chanu, Nganthoi Balaishram, Asis Chanambam, and Marangtem Maria Devi. Bishwanath Tokchom, Oinam Dayalaxmi Devi, Pukrambam Julia Devi, Taunauzam Dattisen, Ngatem Ronaldo Singh, Yendrembam Subhas Singh, Ningthozam Asina Devi, Wat Tabatongbram, Lemapokpam Rebita Devi, Yumnam Lalan Singh, Tokchom Bishwanath Tokchom, Oinam Zayalaxmi Devi, Pukrambam Julia Devi, Taunauzam Dattisen, Ngatem Ronaldo Singh, Yendrembam Subhas Singh, Ningthozam Asina Devi, Wat Tabatongbram, Lemapokpam Rebita Devi, and Yumnam Lalan Singh. A round of applause for the students' achievers. We have Taidam Ranjan Singh,
Thodam Ranjan Singh, please be on the stage. Ma'am, ahobo ko ba ang matanizari? Thodam Ranjan Singh, please be on the stage. These are the students achievers who achieve 70 to 79%. Thank you, sir. Next, I would like to request Sir Ningombam Hemantakumar Singh, Chief Editor, Sana Laibag, to felicitate the students securing 80 to 89%. First, we have Nongtomam Sanya Chanu. Next, Yumnam Yohanba, Irika Tangzam, Debita Kongkam, Jelina Chingakam, Bital Namram, Kaisam Kulajit Singh, Thodam Ranjan Meite, Thongamba Yumnam, Konjengbam Surya, Renia Hanglem, Shanasam Abetoy Devi, Nirmala Konthauzam, Rosirani Konthauzam, Sumit Oinam, Maya Pevam, Leshamba Pukrambam. Students achievers securing 80 to 89%. Amom Sala Devi, Ningthauzam Thoitoi Bichanu, Ningthokongzam Sada Devi, Songtham Salini Devi, Silia Komdram, Tokchom Bolbia Devi, Jayalaxmi Ngangom, Pritina Komdram, Tokchom Valentina Devi, Asamita Hemam, Hawaibam Nebidita Devi, Laishram Marjas Singh. Mayam 80 to 89% at pangang singli, aho ba kuba ang view? Meanwhile, I would like to call upon Boris Huidrom of Class 12 Arts to be on the stage. A very big round of applause for the students, achievers, everyone. Thank you, sir.
Now it is time to felicitate the star of the day. First, third topper of UNACO School Chanura in the art stream. We have Thongam Robinson Singh securing 89.6% in the higher secondary examination conducted by Council of Higher Secondary Education Manipur. He is the son of Thongam Suranjoy Singh and Thongam Benubala Devi of Bamdiar Makhalikai. I would like to call upon Thongam Robinson Singh on the stage. A round of applause for Thongam Robinson Singh, who have secured 89.6% with letter marks in 5 subjects. Next, I would like to call upon Sagosem Prem Devi, who have secured 9th position in the higher secondary examination conducted by Council of Higher Secondary Education in the art stream. She is the daughter of Sagosem Nanaubi Singh and Sagosem Thoi Devi of Lemram Makhalikai. Parents with stage mathakta lengkhat piraknaba nolok na hangatchari. Prem gi parents Sagosem Naubi Singh amasung Sagosem Thoi Devi stage mathakta lengkhat piraknaba nolok na hangatchari. Prem secured a total of 459 marks out of 500 marks, and her percentage is 91.80%. She secured subject topper in psychology with total mark of 98. A round of applause for the proud moment of UNACO School. Now, it's time to felicitate the toppers in the science stream. Now, we have Jessica Fanjovum securing 90% in the science stream. Jessica is the daughter of Fanjovum Jiten Singh and Oinam Kamala Devi of Konthoza Makhalikai. Jessica, please be on the stage. Jessica secured a total of 90%. She got letter mark in all 6 subjects. The star of the day, the last star of the day, Sapam Swati Devi, securing 19th position in the science stream in the higher secondary examination 2024. Sapam Swati Devi is the proud daughter of Sapam Sitoljit Singh and Sapam Budimati Devi of Singzamai Sapam Lekai. Swati scored a total of 467 marks out of 500 and her percentage is 93.4%. Swati is the subject topper in chemistry for the whole state of Manipur, securing 98 marks. A round of applause for this proud moment, everyone. Thank you, sir, and the dice member. Next, I would like to call Sri Syam Chand, DGM, Admin Head, UNACO School, to present few words. So good afternoon. Kai Kunazariva, Dice Election Beriva, Chairman Sri Aniravada Singh, Amadi CP Editor, Sanaleva, Sri Hemanta Kumar, and Sri Apurva Sundadas Principal. Amadi Nasigi Nuayava for Masida
ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯅꯣꯛꯂꯨꯛꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯦꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 8-8:30 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯕ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ngasi akhoi na maru ina sinjari si angang singsi akhoi na ngasi nu unari sina school sida makhata no unada basu yawani unaba basu yawani aduga adigi akhoi gi nuksi jarba oza sing akhoi angang numit chupa loina ki ba aduga maru ina akhoi gi chanuragi di yamna aina khanma yam emotionally attached to gi ne moi di ga da parkha me za tha hu mari se moi ayam matam da oza na pulap le mina gi ba akhoi gi chano da kema ga tawraga adana oza sing jam emotional loi ba even result ha ko oza sing mapi ta ba adagi angang sing adum nuai ta ba angang mayam su yarong gani adagi ai toisi